Neke atu I te 12 tau I rū te whenua ki o tautahi, a I mate te 185 o ngā tāngata. Ināia nei, e rite ana te Rūnanga o Ngāi Tahu I ngā whānau mō te rū. Ko te awanga nui pehea, me pehea rā te tiaki I ngā uri I ngā whānau, ka tino pāngia nei e te pahūtanga o te AF8. E mahi tahi ana a te kai whakahaere a Justin Tipa me te tima Alpine Fault Magnitude kia whakarite he kātoitoi ohotata mō ngā whānau Ngāi Tahu, puta noa I te Waipounamu. Pehea te noho haumaru a ngā whānau, a ngā uri a Ngāi Tahu e noho ana ki tawhiti, pērā I ngā hapori I te tai pautini, tātou nā whanaunga kai arahura, kai makāwhio, ko rātou te hunga ka tino pāngia, ka tino rongo I te pahūtanga o te AF8. Koinei tētahi o ngā āhuatanga urutau nui o te ao. He onorau kiromita te roa, waihoki ka timata ki pio tahi, whakawhiti atu ki te tauihu o te waka. Ko tā tākuta Tom Robinson, ka ahu mai he aitua I ngā karu te whenua. We will see liquefaction in our river mouths. We may well see some of our lakes sloshing around in a process called lake sashing or lake tsunami. And in the longer term, we will see changes to our rivers. Landslides will put a lot of sediment and debris into them. That will carry out to the coast and they will change quite a lot. And so even in the years after the event, we'll see our river systems changing. I mua I te rū o te whenua no te tau 2011 ki katoa e nei tiriti mā ngā whare me ngā whānau. Whai muri mai I pakaru te katoa, a he āpitihanga tēnei o te wāhi whero. E ai ki ngā mātanga me mātauranga whānau mo te rū e kainamu mai nei. This is the biggest fault in the South Island. It's one of our largest hazards and being aware of what that's going to do, what it's going to feel like is essential for preparing for it really. The more aware and the more prepared we are for this event when it happens, the better off we're going to be afterwards. Ko te ara e takahia nei tēnei wā, ko te tuku I ngā pauaka haumaru me ngā taputapu ōroto, hai āwhina I ngā whānau, engari ko te mahi nui, ko te whakarite I ngā whānau. Ko te kōrero tahi, ko te wānanga tahi, kia mōhio ai rātau, kia mārama pū rātau ki ngā āhuatanga, ka pāmai kia rātau I ngā pahuai tēnei āhuatanga. Hei ngā rangi e haere ake nei, ka whakātu tēnei kiriata AF8 ki ngā rūnaka ki ngā whānau anō hoki o Ngāi Tahu. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.